So ben de che nana ma yubtaba ne ba gbobtan gban ma kai gwamnati shi genta ka ma sha lo ngo pune na so so ble so ban ma yon akwala ban ranga duniya ngo akwala ban na ba te guruma ama ka yo ban ya la ya lo ko. Alright, chekati azan pawte banam na za duma tihnim mollana nguntim mina za sa nyevle kapati alan fi kati alan labna jimo punne tizan fane dem biane nzante yake KD program mo kate piulu bol inside Tamale ibe lolcam GAIDA-COM TV zombon mi wilum bone abu moaz anto bolma abu farid lala nyele now yuko pune ti anyela bam mal nirba yiti dumo pune kasa shel kaman po milesham to zomi tela nyela ngum bam mal sana because zonyi o first time ku o charna chongo lala nyele kati amal misa side dumo pune misa side nyela concerned citizen kala hanye politician and of course contractor ya hanlam nyu lala nyele katimala timabia zakale mbalama musician, but I don't know whether when I be music map when be break ko na cham because to be la kan gum o damle ni music map ni onyala ngumbe dumo pune o gazanya concerned citizen kala hanye musician so ne namba marahabi mchana jimo pune pamba i marahabi to gomna bro the non daba ika because in me akanya artist but the to be la kan gum ayil pale or is it that ana changla break be akuche ilama to baya pam me invite ma program mo kama ku yelma foi kayam chili mo na zala pa but na tamla na ono ti yuko ka ta kana ti shin chongo na ti zan han ka tawa okay to foi ka chai to awani ya musician la wanda no the music okay but you know Tamale to foi ka no music be shakam ka ko na sha mal baga ma ve yes so the chekana kuvuka che music man na vu na ngumel baga ma okay so ana bona bo change mo ve yanga okay the music no we shama be we shaka ka ko yera ay tire na ka bailo wa kan yes the chen under boarna so na cham ka move don bal ya kana ni mo hanan badu okay so I did this hana labna balama to she to live it here. Let's see how the life will okay so so what you la indecent dressing among the youth tenembambon because tenye youth ma ntitable tatapte bambe sambane tini yara nete biasi ami lala benoma tin yatni ma sham chuta den karamba zantiti te so habiane lala zoka nirba yimo to bolba dumo pune yabu kana kate yulle nyanya te bane yan difila shere kare to mal biahuma kate dintam kanyere yan chancham bro side tuli cheka kana because sa kam nyara umpumbe dumo pune tuli cheka mbambole nye indecent dressing biahu pune to tuli yan garmata zan pa'awati changla na okay wannan duka garsu okay kai da ta fara na wannan ta yi sina lafima bayan na un pa'awu nyanga kan gartale ban za na ta program ya bane ta pura ka fara ba pano pamma bana ku pamba man ka limite program ka view ira ka share ira don ko yanci abia kuma tapson ve yara ka program ma indian tamma poika achan ami misadan yon call ma pam ne iyar sin tu pa na ara ne guta ne ara bolati te interchange mo ma guta ni ba interchange na ka nya ko ban interchange ka non guta ka ne ga anya interchange ko ban be la ni shaban ko ra ba interchange min guta wa difference mo ti ku pantement ne to ku pantement bolle za bypass ka ti am bolle the cash you share na tell because ko to bol interchange okay anya interchange anya don golon ka pa she pango ka so pango pour la ka boni interchange ma so it means ayela yelman chama ka ba non shawiya ma ba di na anya asam don kunye shambala la ka ga mi ko yan gobe okay so ana bo ha yes I think indecent dress so me sele ka yelma
anya dagban le te bonde la ni we ya ni fina agba de yab ka yele Yes. de mi zu te tu de bobul wona pam anya ba ta talma nyala bamba sa du'abu Okay. ne bamba sa wumsibu banan du'ara ne bamba tu ne ba du'a banan du'ara Sahabana nye banwa. you understand danan tu su lala indecent dress woman Okay. understand labo because biso won so ban ma be ban fable be won ye liga ko o brazil be o nyanga do samban ma chamtinya o banya won o manya won Okay. you understand Okay. possibly o mama dana ba sa do o bad na ba sa do ka do so anye bi mama man yuma de mberlo bana yimo o ba mi no maza yuma na ngban twini Okay. you understand which ko ba ma mi no mama brana tu ne ba wum serba Kabagba mi puntu dwa. you understand so la ta to bi do abia mbayana o nyela fatina tin The mana da gbamba ne nyarba ngahale ne bank pabra kami bone ato. thank you Okay. you understand because when do abi won mama dana borla wum sibo agba ya wo kame to do abia so mpo won mama na ba nye wum sibo gula ko ento wum so on do abi so la so at the end of the day la ne shan atamba bor na ba yarma dan ka be yara mam mina ko biela yon ka nye bia ko do abia ka won gbo bi ma ko twela daran te dasket foblan jiro bi pombla ka pamo zabra ka bi ma na ka hankale Yes. you understand So which means that open wurola when Thank you. Okay. bima an dogoma nyine yan go onyen yisina ta besham bima na nye bibil foka yiro ne shan o to zona dannam ko yan yara Okay. ana sala Okay. so to talma kunyala bamba sa du'abu bamba tunna ba du'aba na bamba binda wumsir shaban du'ara Okay. you understand so at the end of the day lala indecent dresses ma din kati yan yara So the mala kama 10 year indecent dress mo banji so mo ma the mala te pompon te bi pola mi te mbwana te nyare shambala ma te bwana te nye pa ko oso banji akanto yulba o gbalpana nobody look shan karna attractor ka kyo ya ne ku yar shab ma danan bala bambor na ban yar lawo you understand bamba sa'atu abuka do shab ma bor la nyabo ami agbani ya kama mane hal pa ay ku ye hijabe in kullum so ma kan ye yawo na bana to man so za yirloni yawo mi wo ku dress me hijabe kan non ban shakam o kun mai kun ye yawo pa na bana to jilma za na man san nkana an yare to ashe mu ma I don't know the chamaka the kuchang manti shin so mangbaza had last same feelings come mare mbo mi la ban ma dangerous fire zanpa pasham ama de zoya mai kulinye pa ka ya biu wona ba pune de tremam kama niveau yole. Thank you ka shelmin tale anyela la yama adina ba zasale ho but the mala the rules and regulations then govern adine the paladin is asylum anya but wana banda en nan de la yama ban na bana branya la pagora you understand come on pan ko hanema nimfu joya banda nan de le so the kamana aitin ya pa ko nya amre pa ba kan nan le ona manzam kam wonye zimsim ka so kane banyebo bro bon zongo la kan za so because of that oh manamin la arabi so na onso hal bima ira yi non ya onna bana kanan san man yan chere o mi so skirt ka da mar so to de lela cincin ko so le kule ko nda malan yanan zulu you understand so what dress indecent kama kan lero kama ya karaba lila mi yin aka zan woyina ade so le skirt ka da mar so fit ko kananta pregale pa kan koleza largala halka tile cincine mfo na wonzo ko wiche ka do bunto bi ko ma ni ria jioni ma yi o to kuna ka so cincin kule ko ma bo a skate ka na so kule ko ne bra zala no lama ko ma yo to ne vo man la ka dole ma
Comment on le bangla, bang ni niveau man. O en sang la yina ma. O to yelo no sang la yi. Ka shino ko sang la yina kama me largale. Ko so le chinchin kule. So sal kam wonye wumsu o malo parle. Bro wula ka danon ko te pregle pa. O mami boy frère et toi. O gbane yele kanama. O bia sano ko to so le ji o me non free. You understand? Okay. Them mersome. So and on pape lo share pour moi. On need la comfort. Okay. Understand la. No. So guy andina yema hankal na cham kanton pa. No, mami dressing share bien anto ko dress le chance o sane. Kama pa bon le so jinjama. Majority of the ku so jinjam. Nkono boyfriend yan. O en pregla jinjam ma pa. Ka so chinchine. Donc when choko non frejia. Okay. You understand? The pair like be non laben shower or something of that nature. Okay. So ba la ne shamatin yarma. Ako glem taxi ran gulnyago. Na wonzo chala yun. Let's kana ta pa an lori gina ka tin yaban sha. Ma men ku san lori gina. Nta dunshin lori nyezo opi. Sometimes yen yirma ka jim pa ai. Nothing you dem bien. Ben sharan nan da. Duzo bibia yang ka temen ba bugon nan ben sha ka ma ka be man na. O bora no she pulo on ko en don be kabs ani so ara kanen ku san lori wan ko omo. Exactly. So the two nagba maga man engineer kabja kuma vele ka channel. Of course. You understand? Man, I've been doing that. Kama kunyi ka kuza mpano lo na yina ka titeji taxi round. No mama, koma mate bwana bole nang de la ka toram be yawon bala. Mbo na anya ben sharan chena. Kanye kama na oni wi shaba ka ba pi yana ta nang ta durma. Yes. De tuni pa na wore. Understand la. So la ni we wo yamo de ba yilo she polo pa la bamba sa do abo. De ba na botu ne ba do abanan do ara. Okay. So bro chekan kana Zach ti yala indecent dressing kama ni we yabo biago pune la bno ma tinto ni recently kare pilma dingmala ka te tadam ba te kalamba ti changma te mure sheplona karte be changoma ayul adini ya bela tamalon ka demizu karangman la pumpungo niveau yuelm nene wi ma yabaza ha chongo karbe yakate tu yakate lura to po kayam chilgi the tune to banding indecent dressing. So to money indecent dressing kama di nan ka so sheda in ye nema ko ya shele den da butune da yina karayina. Okay. Andala no sheleda di nan ka nyir sheda in ye nema ka o ya shele den da butune da yina karayina indecent dressing bala. Okay. Aweka to yule ti jamano opumpo the people and the karbe pom. Indecent dressing. Ale bampa 40 years chana. Bangwadiri kabani enta part people. Okay. 100%, 90% of the youth be the food. But 10 mauna za kura mbala. Aweka to yule people sometimes ane yule de mala bilem nyere. Ntete bisha tebo mimi. Bilem nyere. Bi serna kabela la ni wema yamne ma ko yashana na mi yana da batun da yina kamande onye bi fo mbalo biya bi ogbonno ya bi o nyanga bi o barash da batun da yina ka yana la ma manyere samta ga ya bilem bi bien ko la nan da o te passa responsibility ko passa bukata kule ka jin le biya go be pamdere o mal baage ame ka tele bon lady en chekani sala ko yisi be biya ka yiserna kar a sote ta na yam ne ma kace ka ya shele dan da batun da yina kar yerna bo ne sa ban ye wumsu ba de biya ne bin ye wumsu ma biya o yil ne ko yina ba o ya ban la nyele so a ji aka da pulsan la ne ma yira kara an lirum ko tamle bro cha bulu na ce ko ta ne mama ya ban la nyele wumsu shi so pilo come on bro no ko ya na pilo na wumsu shi so biya ne o job be ka o biya ne mamman ne yara funi ko be ma ya onkope za yi samba mpolo okay kana nche bro de pu ye shiro do o biya ko nye bi pu ombla ka fum pilo ye yin be yuma yi ko fum pilo zabra josna nan bon soro banji oni no kunne ko nyo o mana dress ro shama to la ko e kwacha kanye le normal do mi shila ko zan yisi okay kana nche bi dib shame gbaza ha oba nyela ya do zo ko ga kanye o do abi dibga kanye ko chi o zo
funky way be won na pulse oni no kunne ko nyela la to la kan wo yan kwala cha kan yele no ma do mi show ban nan wo so to yul ngo kama abole punky you understand musulun si ti yan yele to at times ti zan la related to ten ne be ya shepulo kama ti zaban ji chon musulun nyeti you understand so de min mala afana yele kama hal nir no gumso zabre kar sasa taba kar kulzume de ka problem ama nen mfedi kachi ka ya shepulo gar ya shepulo ma ne la bano ma ambannan so niri gumso zabre kan total shape nzanzale being rasta it means that it can be normally but to you in that society mona to you the yala sham tinto en la ba male zabchaba no moma ni voywe nyaba anto en ngumara sa ni voywe generally tinto generalize la ya ba yawa jama sha tempa be on to jaje la buku de kava kama akunye ni sai chena ko yeza waka kwa kwal be ka pezplo ali radi vo ma de minute pale la so aselle nto nyala kun vongba la ko leye pi agbang so de butu la ma wa ande be satele na akunye ni selo ma zap chaba be obe ngo kare jajo ngonyo to ama tembe je manchana ngo wala am nyele so amini ne mi be tangnia kaso kan telero wa la la wa so e be tangna ka wajela we yara kaso kam jezab chaba be rubutu ni yemberi polo aka tele ama zab chaba be yun yare ni yirma bo ma community okay kana chi bangba ko be decent ka gwa ma community I mean you to community ma pulu bambe decent ma ngesi so dit na kaso papilo zab chaba nang bo be pilni we yawo o yirla ni vraiment ngani laka society mo ko ole o yirla ni vraiment den yedini bamba nan decent ma ba gelsia nyam bamba nan decent so bamba nan decent won yen nirba ami ku to en indecent ka jante be decent namni so sha yi ni bre okay so poi ben mo tinto en te pamba kama timusunsi be biagu chongo te tunda na mabanden yarke to ka de tuma banam batum de batuma be banam ba yara kala indecent dress ma kar bien like I said ma don musulni yeti temi copy ala la biago mo bien ma solde bien netinye soko ye ne infine ka ti chai te dargo kar pago to ya ma yara ngoni ya indecent dress mo afana ma bamba karachi ma na ma ba moya to ama don ku de kariyan nan shan ko toci kariya den ko to tai ne jamana sunga jamana bangbaro okay nde pilo ndi yela brode pier na den chika bipola tozu ka yalla la dewa karna ya ne la masan kargina yamale den penye la peer pressure den nyedene nye zongo beungo o yeni amakachi o whatsapp pima bi obi akara yina kaso be yeshele do mi shi ko community o te pa adapts la life akar ma na normal teti ka te be yeshele ko so be yeshele so ko nyele ko so ni maybe on be dress la yina o zo no ma be nyu mo ko nye john ko nye kolo so she ba ko mo lo ma yina la ka te po ko sanka de yina o yula shab kanang da ma o mi refum bo mi okay do mi shi bi on ka ko do ba no she be shao she society ma wo so isla nya la ba yara ma o gbe nan ma okay so afana ma ni bamba bambe dag bang be tamalon bo mo terga to ma don ko to tai okay indecent dress mo do no ko chere wa ta bon wa to bo mo me be yelde terga so kana ne labna asane bro lala ben mo ma de chuta nyara den zanti biago pani yare ne fina de chuta nyala wula zanti wula la ngun ya ne fina mo ne te ba mama bambi biago pune to fo ya kanpi anye to ashe mo apune ne twela mabinwo ye to apune o ya menere ko to tae ba mambe sato kamande ko to tae of course la kan bazan ha you understand yes. You see anye government laws the pamaka to be ma bahra you understand human rights la shejenta kaye to anama the pamaka to be ma bahra you
anye tun kushia where from anye tun kushia masa na wonzo kan nanam kwen de tangban sulen sun su na wonzo tangban ma yam malme ban le dagbang tension kama tien lapte ko nanam yi kwen de be tangban su kar ko ya na beten yila lo yala ne nanam ma yan de tangban ma fo kumsen gbule na wonzo abe nye bi yon oyun masa de be juge trama la volunteers ka before yon yes ka gomlan tin nirban da ba nanam da pi be fone te fone ka pigi fone kan pi kan mo pi go fone ti ko yina yon e kurgi pi ko ya min te peta ka te nye bibla ko pa o pa 18 years dem fi o me la sa be rablan gora hal ta rablan to zura yes because me the volunteers ma be like tampune chan galenda so bende che nanam ma yubtaba never go tangban ma kai gwamnati shi genta kama sha lo ngo pune na onzo soble sobon ma yon kama good yab go tuna na ko jiawo ko ne tamba tampuna ala nye biso yon ko nga pinyanga ko so skate karaba daba yo dina zo yin fiamu na on ti ku yina ba ko enta fiab yon zable nye biso samba no ko sobon ma karada ko to nan ma so din to no ya kan wa ya bro to nan but because of that foolish human rights shelben yarma am fiab so bi zo ko zan a champo station no won board no dress la because gwa nyu yina fue cantam fue cantam yama tere chan katon ho kula savugo yoma go somebody from savugo told me mbe chantinya asa time shelben da agbahara timala ne yona raba cheka so ikusan sura yona mama yen bi zana la time ya abapa 18 years ka bagbaga na timma kana yona yan cha bagbaga jile ka ba fiaba ka bza ne ka alamba kana tu yo 4 million ka de ka cha for oraba involve police so okay ba ko en see there okay it's now stabilized last she den taka ban yara ma they do something to see yes o yela na do ko tochi na ma bi zan fukumsi na mnyuni bana to mal bi pola zala ka bala to yar ne fina be yere be lo shara dan batu da ye papulo ne ka zaman yara to la yo ma yara points ko create ma don to nan la to ama te buhan te manga la yama de shin to zan tan nan ka ban ka gwamnati ni kar be enforcele den to ka abuar la ma ya den to ka shirku na ka ba to jihanda makara den to na ka shirku bi ma in reality yes in reality so du to nan ma ya du to nan no den check kana du to nan la hadi nan karan nan ba to let's say nanam binya la bane ka pasle o binya o ko pasi tine to no shan kule ya tiyan no shan ka obla hanyele to zamba sa tinda do ara shabla bamba milgba du konko no to no karachi so jaga kana kama la nyama no motu gum ka ta karabla that is it ka bi do ko to kulan kana ma sa do to tana ka bada ala do ko to che let me come let me finish my point social media bien me one of them cheka bipola ka to unzo ka yar la ne yengo yes social media gba pala de influence money yes let's say unko jita wala kalere lili win America polo ono zap chaba ka mi tatu no man be ya kam bona be ka nguna dia influence ma be bi promo bien kanye Beyonce o yo gbon no he kanye so bon fuba bien into ekra onya ka no nya so en le ba akuto to ko be nyele wala ka en so bien kam na parents la sane ako ya ka na parents ko parents o yan yulo bi hal ko to ko fu to ba parents ami gba yuru ka je she bi wa ko mel phone ma ka phone ma asset ma so we deny ne bi no re use phone ho okay anto use phone ma all right ama akuto adopt la lifestyle because ya din ka parents ko bi yela tatabo ne ma yi in yira ko bolo na ntache ko chenjile kar ko nya bi ma nye bi wale ma parent on bu ka che ko chenjile ma ko ye hijabe yina ntata ne wa sambanne in yela ne we ma ka tigbagba go na ma sa ko ma mfibo ja no be yele yina sa so to so are yele you understand ja no be yele ko bi no yina ma yin fukum se ne ba diu la sambanne fukum se ne umche nkana are yele ban sha kama yana tizan la yama zanti tinanama you understand ka spread maybe information sharing and checka bi kula ye lara ne we ma be bia go pune telebo na be chere yabu baby homa man vien yalanga bia bakate boara be homa man vien yalanga bo bakate be vien yalanga bienbu kate boara you understand oh masa anda na bo question shala to pune ka lapse mana kama de chuta zanti behema
Agbaya wo. Mane ne nyene ne nzo. Ti kunye bia. Ko yina ka so jinjam za ma shorts. Otwi ko gba pena doya. Be ko so skirt ko gba pena be odina doya. Mina za le ro la zina nangbu. Yes, of course. Mina za inga kamba ti hadna to nu amre ho. Yes. O chuta ma shalambala. Yes. You understand? Because on never ma wura me onye ni mvo so. Okay. Then wura kama won ya ko bo na gbago sibgo kuru ka cheko cham. So bro, ka alaka ne do yilji. Ye to asha be de bwana kati yalla teba so a camera mbo na cheka o bank ne be ma bank kama tenem bambo dinan kan ya bi nyingel ka so ben foble kyomo ka a kenen dwa ka yina tinklu nya tule den kanata so. You see hal to abanya kaman ai kunyela bo hamba sadama be sambande no so na menyo sambande ko so sika te foble ko mi no fila kara polo bo na bana outing akunyo anyo kama ya o yimna no to no wula no to tikanyu ka basibo kura ka bo ben shato ko chang so la no fila ka and you baranye so ko dress decent ko yo hijabi abaya na ozo abulo na yuro la ambo na abu pa sham ama karlezo kalan mo ba ka bo chenti yere yinle. Yes, but yere ma yinda but ban ye on dress sham chen ma mi on chen no to pa nan ban shaw ama ngombo on dress ma ko wuram kamo yimna ne so to nyo sibgo kurle. You understand? I mean when shirku nyoma aliro la kura ma babu so shabulo nan to yulo an bo kura sham ka zo ba ala moto ki chan golden to ne chan shel at the end of the day ka zo chan to seba kura ka bo 50 cedi to ko chon o chan. You understand? Asba kura. Karanyel onye mama so ka nu ola ma o. Onye mama so ka. Ore ye ne mbanga. Agbare en so la de biam na approach na. Choko to den check ka ko to chema. Ayela do den nyame a. O yimna ma bi ma won fu mi o. O mi be. Kan na let me come. Bi ma kan yanyo. Bi ma kan le da attention I'm coming his submission pansoro. So yes you can go. But abi oba won kan kan won mi be sha. I society ma room so la. So e room so la ba ka to la you so lala so ka bo anrechi don de yina ma ka ba gargo ko la yina ka ba gargo ka buro la ka bolo na nti choko bang nti saso yes la kara azo jate de bokur ko um ya ka choko di ka ba no chele den tochi yes abum ne yar me shama anya ma ka no bro o yar shemo en yara ben shaden kara mala ko o yeto ama kan zan ko ku tochi because o yar me an society man we have a society Tama Saturday, the customer Yaka, but the rest of them. Basharan Garaya won on Borley Shambala. Benny Garaya, Asama Day, bro. You understand? Program. Garaya, Bundin Garaya, and Kana, Bundin Garaya. Like you said, ma, is it that? Tinon la fukum se changa d'unité bo so changa ka be ho ma chela la ben yarama ye to achel mbe de ni an be ben shaben situation ma en kam na ven yaranga. You understand? Tende non tunite non chale ka be ma stop la ni we ma yawo situation ma yan kam na okay to check am vo comme kalama en so ya maka yinte vo comme kalama akube lo kam ka yulna GAIDA-COM TV zone na bon de chan kantan aten labna. Ok, tu vois comme à Kalabna, GAIDA-COM TV zone na bon, quand pensez à Diane de Kadama, y te subscribe titi YouTube channel, TikTok, te bien et kabi Instagram, all the social media handles. I could search it anyala we yeti ka adult program mo sa shell cam. Zach, brody yalla kama na ya benda mal soya ntu yel kama maybe tebla bono kurgu pia bina be sambane kala ben yar mo ma zakat tebla na hankal pun bule chaada bla hanna be tene mon jenela ben ma biane to kama bro ne yer ma na ya da mal banda chimba ka ba gwar yon to bahara biwe fiabar ba di en chikarchi so ka bro mi yer ka dama ti emphasize on that then to chi yamang la nyere tir na to non den to ci teme ko to non den yedene bon ci karaci kuma ko to banda ci kara banda gorma volati ma ka ba ci ci ko to banda non no shi te bola na yeno ma so is it that din yam ka dama ya volunteers so they can continue forever then fine but if they can't
Then let's also forget. So Martin, ayinang na ban shaka mi nang lam na ta past shele. Maybe kala ban ma chiki bazaha kechi. Be kama ma. De bi changuna. Ka bon cheka buchi. This ala los ma ko to bien. Bi bandere to bien wa. Then tisa de pere yer wa boire la te bi pola Martin yer na chama bay dem bien kan yara. Diri tochi ngbara boirle. Okay. Den tochi. Okay. So di no chama then she asanze no ma. Na ma engine ngbage wula katia nan kadechi. Volunteers on I don't go to chere. So you as an example, some time ago you were having a rasta. Sure. Yes, you understand. But now nir kam na you no program o kanye anjeo he or she will admire you. Bole cheka yi rasta ma. Is it that you have seen the negative impact of Lala Benma Biago Pune Kayire Bebole Tale? Okay, this is a good question. So din cheka ndame rasta dan you should have done garla. The mira cheka mbal wanya pie. Ngakubo na yina ya ka lukre kiki ka lukre spata lukre shata. So that is a tory me cheka yile ma and pun yele submission from the beginning. Ye bilim bala. Dinin ka responsibilities me bia onzurna o 20s o te pare 30s pa sapa mal bon kwa pa ndo abia. Be yer shall be so be yelo chele. But my shop ka ma rasta ne yon kana mal. Yes. Yes, the biane. To go la mia. The person feels it. Okay. And loves it and is ready to keep it. You understand? Oh mal maya, you'll mo biago. O live la decent life, good life. On come to Rasta, be bela biago ma. Then I tag too. So we am born on ye to abil fudi. Okuno bumble for mistake kam. I am one year and so take like care or live a society ma pune. So to me, I believe that we can keep pro Rasta. On a like care. So ama me baza had to keep like in the bad thing. That's the peer. Paul, you're so cool job biako is oh my one ya shao. No. So boar lala. So ama shell you check a shell now. Didn't get the number one society ma. So if you keep on blaming the society man yala man nyene. That is it. I understand labo net lamba. So think choosing it be vien yalanga. Ka so choosing no be vien yalanga te ban be vien yalanga ma wula kati nan lapse ban bubuan de be vien yalanga ma hankaya na ka banka da ma an wontu ne biaguma de chana. Thank you. Let's say for example mbere pfude. Dresser la Indecent. No ko dressing vo otobaka chengbenwa mala rasta all that. Ka be na mi twa la renya. Do you know what happens? I reject her. I am one mata. Okay. Halba mama ngwambe bwana mata do mishi yimra ye to ashela de yira san kanna sane de be nyede ya mata mina. Okay. De mi retumia na vo man tabla mangna. Nche kan banka da na be shama. Boko accept my society na boko accept wango kabayara do so male pwe kan change. To amaiza halle tu mana so la ka an karma mala kan di cheyo to the society atimi no ma shele mbalawa. Halla mbagba lana la shap ku bien kadama. O ku ban no bibe nwo. To halong kunyere. So ozan yo twa yu abadebe tumi na vo bi ma o yeza ayelo ma abi mbala vo motabla mangna choko panya abi euro go pa abi euro trou nyini ka mba non molojio fila halle on goro yirma o mekra mo ses para ka gba fidro o entame to am in this part of the earth tabanon de la so abona ene upbringing ma te lamba ma shabien kama den de tune bu do so chan nzane zure bebe kala la so ya ka be parents nya ya abora la armbe ka wula abansone bo armbe ka wula she na wona yakto mal gbaga abia yes unless we come collectively ente bank te tun touche polo tun lu chapolo ka tene chene ti yema opun yele yina ka wana abu ami on yele chapolo halte pile wa ba no ande tun repile so as an individual ka wana yema gbaga abia lai angma jere abo ala armbe ka wula avancer bo armbe ka wula bi ano we yimna sambane yes nyemma ba go ven yelanga so yina sambane o yina on bi yina sa ay na amela go na gelo ku yina sambane bo chan shukuru SHS be pregle pambia on the youth SHS ka pile sambo yes o lan ko ndila wahala ku maintain in a good shape kamane jean on ni ko ne vien yelanga SS kan chang kan intini ye to achan bien kan bambo le nyabo ne to mi le pa level chene halwa
You see, so maybe you were fortunate ka maybe ka san dwell boy le polo so ngon bien o la yulo vin yela nga hal ko de sa SS ka nan den to kamata so ta SHS ko chanto chene vraiment anyuni madan kan so de sa ya pere check at sha bang boy shanga dem betune tere to de nye shamba are me shikura mi chante to de nye shamba so ko nye pere so amu ya kan labro sa akpan mangma ba ni okay so she society ma you say in collective mbanton touche polo to me even ngla ngwa ya then let's forget it la wi to adoktochi so bro ne society ma ka yel ka dama ya anto wumse gbaga bi yan ko yina samba ne ka so mi gba to wumse different o ye shamar no ma nyasam pa agba ya society ma di worker the correct la behma mistakes you understand in a sense that on the point side the example I wumsa bi yan ven yaranga ka bi ma force no le bi yole society man to wumso lapse na bi mental ma pu okay you understand okay because if there are rules and regulations in the society kada tum the tuma you understand bi ma yin ya kama o babi o majeno ye bon fible anya wo ka ye bon fible gbanne ka ye hijab parazo en yina nti yes hijab ngo sambanne ka ye bon fible ma ka society ma mangba fibo lapse yinga no bang na kama ya te gba society ma jele abana ku jele sham yinga ka jena yele ka abita baba intelligent ka zanga yina ma society ma gba jele oble en yele because if fibo zo ka fibo ane ka fibo dale dantolo oble ye and this is the case society am gba ko gargi we nyam kama ya oh din check society ma ba gargi baya motivator agel pam anon sexy pam ko adira man ho baya encourage romi so the system the society doesn't work society ma allow him to make his point. Do you know why society ma work ma there are some foolish government or official laws dan kana na ta sa'ante behma ka baba yuale dan cheka society ma batum da ma abnya ne yala kama ya nana ma biri en chitan bana titan bandamba you understand society ma dey work me perfect to rebe nan ka to che titan bandamba ma ya dimi ku to nan ka che titan bandamba ma then nkana collectively mina let's make an appeal because an yer shel mama ngbaza ha samatele in a sense that kama human rights abu pam ka dinye kama maybe lala human rights mama there to the first bena yul kama tankam de biago ne sham they should look at the culture of lala particular place ma you understand then in connection with the chiefs and then ti afanama then katijinia mi tin musulun se puni be te dagban le puni te biasen wonyele dezo izan human rights na ti kan bi bang na kama ya all right in yele no so banjia ama tin dagban le pun min te musulun se puni bi kala right so wula na ye de tunite jine thank you understand yabo te mena susu no ka te gbab wula ka te isesma wula nyele yes didn't yes abjar titan religion into culture yes didn't yes avyala these are the things then the tunere first yes you understand so la rabin ya ma ire tumtuma are nyam ya kala human rights laws ma shanga kara match with religion into culture so the be sante behma you understand them be sante behma you would have seen that bisha come there in changla normal I get you but in the other way round what has western the cases ma pam katana malan kwa control over be man tangbana me benin sene ma nyela wula currently majority of the nanama Karachi mnyaba okay you understand so when you Karachi ma they are affiliated to politics didn't check up lose control over the system you understand ba kana tele da hanana ma braba chan shukuru banji shukuru to azuzo ha banji Karachi talizo banji politics yetwa ba min commenter kalaka anku kana as president an zanche na be ya ka denye trenen nan de shambo ami ku to force ba nala unless of course an zan ben akuto they match me with ba mama culture sheldon gbebbe ka ba mimba bienven yelenga ka to am usra kanma you understand so system mass an la ta Karachi ne paka ta le na dirba that is where katabema ba yuelma and so bro na Karachi and liab before kankana sanche kankana I can agree with that and also disagree kabazasa
bubak pambiane ka banye karachi nima and then ben shadin nang no ma ka tinye ka ba sha polone ka ba yina te be insatele ka turle there some time ago dunia lana ndan yana ngume nurati yala ne kama yendi problema zasa kurge pila mi bi wonde be sambanne anyebo so mbo mi ami lara ben ma dra be yendi ma ntum de be ba mandan yel mu kama ndan yana eti yele twa ka yendi yetwa ko yarma dagban za yetwa ko yarma anyere nye shambo so the mama nisan mo like he said the society the mala we are not willing to accept the change in us. Mr. Hosba. Abanye no fuaka na so bro kana cheka ne labna nya terte man kallara. Yes. What is your point? Nang public zoka te nang dele. Okay, na oyina mbe mbwel na so yule. Tamale za habi dag bangza ha chelia. Te bom be baya. Be birlan yengo yo yingo we no. Tinto gbobla halle ko mel wara. Yes, of course. The system will also change. But tinto gbobla la ko. Kabon cheka ben nang da kara closer. Kabo to gbobla ha kara gira. Ni man ma there is like I'm coming and kan ya. Anya ya. Temala problem. We have identified our problem. So what are we now looking for? Solution. Tell discuss what are the problems? I tell what solutions. Even if we solutions, we are looking for temporary, not permanent. Yes. So akara so dan bani na shaya brore ya shara mbo na nketu ye to adba ye puni o ye to ada karachi nam zirnam karacheka laba yarama dinde ka problem karachi ne zira de le bring more development to the society. But the thing is like problem ambo karachi ne ma let's solve it. The pala karachi ne man kana karate nang dama. So how do we solve it? How do we solve it? So solve it for I'll come into that. So and another one where arabu bo shele. So be ma ben ma ye ne we ma ye ka tele ko jebe be impact in the society. And he was like be impact in the society. So what we'll do is like to me, see Julia, so every problem has a solution. Fine. Professor so that every problem has a solution. I meet my problem. Ka solution, ka solution terror. That means it's not a problem. You should leave it all away and go away and leave it. You understand? So we identify our problem. Haiti bang ma to solve it. Currently we are living at it with it and we've accepted it. Yes. Most of us, we have accepted it. Because we've accepted it. Even though maybe I can so we've accepted it. So we've accepted it. So now what do we do? Productivity in the society now and work on the productivity in the society. Recently, SHS resources and Rastaman man prempe. So can you know no, but I don't know if I don't want to say like maybe Ben Shaden that happened, man. Maybe it has a hand in pass, man. Though we are not saying command like yes. Yes. On puma low bounce. How don't resource selection SS Magba and Wakadamaya. On puma low bounce. I don't know if you understand me. So T-Bank, this is our problem. We accepted it. We can't do anything about it. You understand? No, then agree. We can't do anything. And the thing is like, and the thing is that it's the fact. We can't do anything about it. No, we can't. We can't. Jesus. So what shows that we can do anything? You want to mean be dagbang. You want to be Tamale. So what do we okay. There's nothing we can do. Okay, boss. What can we do? We can still get. So what can we do? What is the solution? Okay, so what is the solution? So Zach, what I wanted is that Bronca and it took some few minutes, then I'll come back to you. You are saying that we should get a solution for it. So and I'm asking you that solutions, man. Go outline 2 things that you think maybe when we put it into place. Thing yarban sha'oma haldi which is about and told limited. The told limited. Hey. I don't nina shabo. I don't know what shabo. To me,
we have to accept it and find ways and means to check out a youth mark having productivity. Oh, yes, and at the bank don't know shade of chang on chele. So I ain't come at chele be man on the pool. Come to you not the bank let's find ways and means. Let's find ways and means. But we've accepted it as a society. Understand ya? So can I find a way? Bula kati en nan te bi on kube on ma za bo producer me America they are like that. Akwa nyo so ko kube la we ma exposure ba go and see what he or she is doing to the country. But yeah, the problem man yam kama nyama ma yabu man dinye te problem but the nyala problems ante te da dine tenene yisina bi ban sha musul se da dine ba satene paye nyama ko o look shan o zam o look shan dem butuni yina kare you see the problem. So karamina kana ya it leads to kama zina. Sure. Understand labo. Sure. Rape men de tap ma den ma za ha defilement men bumbo ma. Look, kama bi en yenyama ka doji lo sheplo kanyu ko su choni like blonde yelma donc ko ankano hankan le kuramo debbo. Understand labo. To pa maban shayen he said it. Now so is there. Aku nye pa ko dressy decent ka kunyu. The first thing yam kama ya ayun kama bi ma arba zakse ka raison okuliyan ba un kurso benjima una abora yan kulen no sham de wo system de zan kulbala ayete problem ma bo so ka to ko de bala ren tochi to din kati yana so bro tauma la de bon kati bon reche de bon reche ma le mama mi zan the idea of adbo na wona la kati yara ma ho so en la ne mama na ku zene se shema ton to so wula kati en nan that's the solution man funta la solution ma ka ba sala tirle yara ma kama ya gwamnati nam yayi no banu ka chete tangban wona reti tangban is true that is the solution gwamnati nam yayi banu ka chete tangban wona beti tangban damba be so called nanamo na wonzo system ma bro yeleni so called nanamo nanama den chame oh de chankata den check abnyane te karatier kama te politicians in sanle nanamo mi karachinam later nanamo ka pa chanten associated man with politics ma den chab gbadi lan ka control ma because yeah system man yala man shaw team na ya kaza bia NDC MPP supporters bia umo yeto exactly to ne pa bona kana team na ya kaza bia NDC MPP de ma be nto jima so kati be ngoro tochi tibe ngoro tochi so kan pansolo dan kan yarama so problem man yala problem sharia dan nan to solve it in a sense that yeah dan nan ma yire yebe nuka che politicians kabo min baka ala kaneta ba kabo zai go politician man ngbar shi no yisile yes because selo marian samati banama politicians man to yisir nan ma sai kuma nyela saloma ambe pap politicians was o karbo tumtuma ma you understand just because we mean ya akata party ni yes that is where kalala ishmaya yina but babi do come on I've said to you next WUG there was a volunteers young very concrete strong one to form my mayor on that kanata council superior be superior Gundado okay Gundado ne council of volunteers ma what happened Masa, let us be faithful. Check out the year tabi yamale. Banzona mara ku worker me ka system ma na zo 10 ira ku me 10:30. Able nye biyon sa. Kadebe mala na. Yes. Anchana ka mzin saben ta amzale. Yes. Banto ku nyamu chere. Ka look criminal. Shewa approacher. Yes. So by then ma tayo su wa reduce me. Of course. But ya la bisha banso bang mahango. So trende ibo the system ma tum di antum. You understand? Ba wula. Tenem no nchekara batumda tenem no tonto chara tu yes because bronca na kama anye shelmo la kat kujia unit mabe kabi Nigeria pro kana you understand nti zanchongo kwa man hale katbe ma man better adopt le bla be hono kabla hayule nyebon sorbe mama kabla yere kamande why bugbaza ha nito swale there is never a problem with that solution there is never a problem with that solution ti no near to solve it and solve it but how do we solve it that is what I'm telling you a solution ya me kabayi welege politics kachi nama so kan nanam debe nama ntumba namtuma that is it but the boy matama that thing is like anyela dinto nang dinto to nang mali
Bozo karakutu. What the normally? Yes. This is a What is not possible? You know what? Especially labor woman. There are some things that are not possible. These things are possible. Maybe they are possible. The feel. You're trying to woman here in Zalena. Yes. Can you send a man you come and know? You send them tired about them bonema. We can still do it. Let's do it. So bronca hold on. Kama man yalla ban sha ti bi pola bambe sambane. Ayeta kahne be shama. Kama de mai bukata ne a alamba dwa. Ka first in kana kuzanta kaye bonno asone. Kama ndati yelle. Anye bi pola kana kuji sahamo. Ka party karakwazo. Kanama karakwazo. Naozo kama FQQ ku striker like kama vient yalla ndepala. Because the malabukata ne tin bambo ma to understand the kama ya tin yam bring change ma then cheka lamba zan nan shukuru na kyan ado kanye nesim din biyan you understand so Zach ne yara sharinya me ya wuma there is nothing impossible unless there exists anya we shaya especially anku yel shaya wa nyama bipia bipola pambe samba ya shabu sura bipa ama akana sonje no beza chichirchio no there are people sombo boar no ba there are people kam ku jo kam force no yiro de no ko chara o yurmi benno so abana sundene na piablo katia kaza abana yer kadama ya bonko dwaso ko yisi zura ko boar kada bi o lama ko so kan bi on ko bono jo ko ti zura be bi ma ko yisa ti ma ko boar nan ti se kanyeta ya yes is there la de ko ko be ko yisna de nguye non da karbela la di polo o ma bi o ba mbereni no heredity din to do lo chan kan ku non le normally be prostitution onye o ma bi o ba nzale ndago so ama ko do abia fresh kan ku yisika ya man ku boar me ya ninti yisika yeta ya be man ku boar me ya ni yisika ye asha won chanka to ngwendo bagara la ni ran kan to kana to the point allow me kana pansolo to ande yere yeto ashellambala you were complaining about the society kati yala ya so if we don't put stop to ben shadem bien in chen ka be chen vien yalanga ban yisirna like you said ben na go yisina o ba yisina caribbean ma he or she thinks la ben ma then to nirinye shambala so anyam ko engage ma in such a life but team make sure ya kat stop all the back arab stop ra kabina yisina kama de bo via ta'lan ba de jam ya ka few number of them to be how do you stop this your final words kunyame anya yellow wa kadi polite kam na collectively to tulem bang tuntu chapolo tien dwella what do you leave volunteers can you permanent one don't go actor ka government media la fire with law ka ko ntum da kare tamale yale be dagbang ngo ka ba mal law to dunguna tin to yene tin to nyangale so ado ko yetian ka tin nan ti ya tar kala ngala ka juya de ngoy like to kurgar la ma akam na tin nan ka chile ba chirle kala kurgale ka ban ku ba tima wa etwa to rin ka stop le yele ni tamale ma domishi bay kurgade ashia wo nerba ndaw mi dem be ne ba bangaya so rin ka stop le yele ni ta kama ban ku non di volunteer nan ka stop kar ko paharma to rin yade nan nguna kabla stop it fine then tocha to amati banka tuk to nan le kar ko bien continuously then we still have a lot of work to do and we still have to go back home and do our homework and find out the problem to chapolo kalam na te songale so before kayembo ko zana poro so za zanti yana wasa na ruguluma ta payan dundon da zakari le mabiani na manama baza hampuro da dundon ma za hampa wa biya baza bagasiya mpuro so kam ta pan da palo ma be ma za puro so kam za ma apo ama pawo na we sai so den kare so de den cheka yi rasta ma ya pam bien yarmo pam bien ya but I have responsibilities yes most of them oida sara lak min pempas thank you ombana no ka zapcha banyero ombana ka peto progression na benyuhane there's a lot to do so chewishana so yes ayatin yarban sha so dinan kanye bidwara nyi mama kanan rasta kale gena bi sinatin no ete so that abidwara la bi ma notice na gara so nyi rasta e pa whatsapp you want to pull gbara so don gara le on gara rasta okay bro afana west So I think no kwenza sha bahanda nyame no kuzasha ma kanza mina za ni mane kan kuza we can still change the system the changes can still work agbaya
so n ko en zalla chon ka che kan yeba sha ko kana lu yi twerlan kunyu ko cher baba shel o ku cher kana yulo ado anzo ka sa ko baba ka en yelo le pa nan gban voyage do you know what happened the second time ne yelo le o mino pa njia na nguna ko to sam o malo small boy ko o pa to so o chan no to choose ko ye baba mala no chimu o baba style ma correct na uzo ko ye baba mala na no chimu o baba o chiru baba style shella ko ma la ba ni mata pa ka ya pun mo so ma za ka ba yile ka zona ka mino baba jia ko yolo to azoni yara ne an shema ka za kurle chabla le zan za ya ka za chan chawo ni wo ye baba mala an sham you understand so ben sham bien nyin bilango abima nyin nan da shekam bima won tanare nyi don tu sham ka nan da ma so won boandela o bjagu asane so ata de bjabjao abima nyela won jala bjabjao okay aita de bjavelle abima amjela bjavelle so manazama kama ya the system can still change yes le zo mane en social nyela tanana mo zamba nangbana non ça l'engine ka boy gomlanti du zore de malos d'un pare yarte be gum se zona ka be min batijine te tangban wama nye ten bod na besham you understand so ilos ya kaza termiyan yele maka chaata be ma le bi ma with agreement with lala officers ma ka ba mi kama ya jahu ya kaza min jahu ya kaza de sandla behma kanana ma bod na banan wula ban mal basal hal o yang nam kayina system man gumso lapsi yan vien yalaka so no kuma shala okay te pa now you ko pune yan yalla manager ka tinya tin to chante po yab to and I don't know why nsu gbago pam kama now zo mboro mun kube biago punu karanye ya obaza azama tin kama tmalan biago ma wallahi and nama nirbu pam di o shara nam pam recent time din chekante sora yer ma to ashele zanko pulo and I was very happy shabanda aje no sam banka to pin sham ko ene o isable de sa o suhlama o mi ko suhban lala dezo ay man ya na to pine nyintemo halagwanda dajim ne Dubai ko eno Dubai ma one ko mi kare nyu dene so ate zan zaim paro so den balama team leaders like this te banka den cham kate bazan habi society ma pune ka wum ne bamba ma yetwa dezo na on yi mota tapte na pam dagbang ka tapson tin le yar selo ne bo bang sham nya bin shadan bo viela kanir bin nangdele ladan bo viel ma pune shabbale be bo pune kanye ni voma is there but de bo wo ne dem bo viel ma ka bier pune kanye miya man kanye ni voma be kati di shahara kanye ni voma ma de wona laban ma de viela de bo viela rasta auto vobu zabre chabo nchecharwe man de tapta ma zasa de bo vielte biago pune and society is na dem punye shamba so hanyi nyani voma la kanan le zabia ite no bezan la ma yuni yela nirbo ma de zo kati yarma de zo nanche kati zan habang kadwale ne zan kyongo kapuhe gaf zakaran ban table misa side de benye sa hakana kati azan fan de bien zanti jimo pune katlen yela katene minti ya de zo ti yele to ashele ka le karaban na nyasam sargabam balama into duality social media handles ma pagudem biane ke zan terte de mensas kuzas